Kas mo ta cellphone mo, Sene? Kat siyempre intan jay nobyo. Tay baro amodel day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't lat pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol. Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alam na lab ka kat nga oray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka na. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka orli, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyamanak Angin, mabaling ka di. Adi mo sang kaibalikas. Dita, pangit. Tanagalas adenggain, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit. Sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag jay kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang amayin nga bagbaganakan ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrigat taga abroad. Ay di ka katagyaman, tada jay kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo matngarod ipakat tinadal mo. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadal mo, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mat. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problemaan ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo day jay bakay. Iso nga sam ti ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw, no talaga adi na kayat tagtrabahaw. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay, saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta, damelat ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilit. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramidan na Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayaten na. Ay ayaten nga. Saan na nga ay ayaten day jay? Jay la kwarta na tinayat na. Nakapimpintas jay anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ti kasta bakait. Apay, dagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarbangan na nga agayat. Uray mo't dagiti awan itsura na Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti Lakay abak nang. Ngam iti na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na. Sininaan nan. Iso nga amukon ti style jay anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw may lab. Intong Lunes pa'y laan. Anya mo daytan. Kanayon ang madili ti swildo yung. Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka laangin iti sa bala kumpanya pagtrabahwam.
Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanyang ayang kao. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam agkaradilay matiswilduyaw. Asino matisan na masuron di tangay. Apay, ada pangaramata iti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Addan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayat ta original. ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka, Sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Adamay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan na ngagtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. no kasta. Di mo ay-ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo. Ano da kwartana? Ang amnawan maitad na kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga! Asino jakin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan. Nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni? Jaklem pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Barawan no balo. Kwa, balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yung inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungak, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagngina mo nga minti abang mo dito'y. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Daytoyen ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigpit ko day siya anugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kayat ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng tirurwarta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arun mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Ha? Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo tin apimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni.
No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisining dak iti chicks. Anya? Patpatger na nga mienti ka na ka. So, medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ha? Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Ha? Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Ha? Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din? Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anag kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog, pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy prin mau? Talaga kasta, balasang akmat. Adda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboy prenan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngaming kasi ni nana ni Sinay. Ama mo ka nagbasulak ang kana. Intag ko maami kaya na. Ay, ipag-asim parok. No, anya ti pangadeng ti anak ko respetuam mga mintiam mo ka nagkurangag wano nagbasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay, kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontra ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Ay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaad. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti kunam kit day nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di jay nakta. Bilibak iti kinawais na. Kas jay ati babae. Amo na nga usaren ti panunot na. Di na pa'y lamang mo day jay alakay ngam nakirelasyon na dagosan. Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti oray asinaw ti may papan iti relasyon da iti dayalakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. Kay nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga amakinobya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay ngay aparitan na amakinobya ni Carlitaw. Kumaano anak na? Basta tong palantalatan timbaga dya anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulit ngay bagasay ni ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adina kayat na makinobya ka. Kun may isa ka nakamlaang mo't.
Awan karbangan na amang lapad kan kay ti kayat mo nga aramidon. Kwa, very close ngamin kanyak dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangan. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Hayayatan ka sa hindi. Amin na hidabam, ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kwa. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukasta, napan-ijay mol ni Seni, nana? Wan, inga. Ijay mo, timbaga na apapananda. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulaangan. Kat agyaman na. Adda, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga kanitibig. Awan babay niyo. Ha? Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod na dayta? Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kayat asawan dahito eh. Sorry, ang punutin paganing ka. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon ni. Anya? Ang di ka madanagan, tas ikatipilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da, Sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpayso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Tauran niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga rod, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapnaawanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita at ti may papan iti day tabanag. Mangantakit din, tanay lumami. Ulat po, Paikay! Sa bali man ng ti babaeng Carlito! Ha? Sino day tabagat? Ay, kwa! Mapanakot! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabit lang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Hindi ka dinaputan! Sumapol kay Tibaraw! Saan ka't atadaanan ni dasawa ka anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagon di asawa! Nanang, ibagayon to ko ni tatang, pa-extensyon ak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay laang kat nagdakkel lang arudan, at dapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyon na, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyon ak matlang, tapno lumawa basit. Ngalak makamo kang arud ah.
Sana balay tabalay mo magday tuyon. Si kamo ti mang tawid ditoy. Isa makaamu kaan wanya ti pamayam dito'y balay. Kung ako mangarod na pa second floor ko, nga mabayag samit. Mabibiit na extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga rod. Isa pa extension ang taylatan na nang. Madaman ti panaka-extension ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extension iti balay. Wan tatang. Ta makurangan na iti kinalawa na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y magtay may sabakan tiya silain. Kurang pa day tatang. Oray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mangpet. Isong ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamad kan kapalasang ko. Malalasom ra kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ako ni Erlinda. Nagbiitin nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pailaan kat ni. Mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay. Ada manen ayan nobya jay anak mau. Ada nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Ada ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya. Isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay ket nasaya at ada manen nobya na. Maring naitan ti maasawa na. Taga-ano kanungay? Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat as naglaang. Saan nakas iti muna ang nubya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kuma iti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingpet. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan katawanan na. 35. Kawan Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta atawag. Wan bareng makaanak pa'y Agkasarda ka naun, tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala Uray ta, adamot no anwang, ken talo abaka jay anak mo. Na, apay partin tayo amin dagi jay nagadun ngay. Saan? May salaang ta dadakkel mo't dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy nukas kasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam, apay akaslan naliday kayo? Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat, man, ano kumaayan no balo? Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na, nanang. 10 ti may kadwa, 8 ti may katlo, 6 ti may kapat, kan 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw, pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat di ti balay ananang. Siyempre, kasla anak kumot idan, ta asawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da.
Ay, Sana bale, taag susweldo akmat na nang. Kabaalak inaamin na biyagan nga agiina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la siya? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayo ni ti balay ka dagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko apinya ken abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalek no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko, ah. Uy, nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay, jakmat makitkitan arumrum warni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan. Apay, agpapapo daw. Saan? Makumikum lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Nukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, ohay. Insangpet amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagat mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta ang dipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya ang manugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan ngagpatay-patay. Naalertaw. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo ah. Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasane! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sawam. Intaray da kan uji ospital. Ha? Apay na nang? Ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami. Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pa lang dito sa sangot istoryo. Barang makiliwliwagak no addaak dito. Ay, uunay ka nga minan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa ilaang ngam natay matada ako sang. Wan nga ro dante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam lang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya ngay nga taday ta plano antay. Kat di tay laam mo ah. Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay ah. Kanayon ti panagsangit da. Isa masyanak unay kadakwada, ante.
Kasano nga ta, dagiti syuman ni sanay bakit? Di na nga ta isublay, di balay na abalayan. Saan ka no, ta masaksakit ni abalayan? Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na ida dito ibalay. Ay kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga-asimot ta lima abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyaman tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagos ay. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Ket agyamanak tayo naklonnak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang kao. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Ha? Balo manhan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw timakamaw. Payakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak mo Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na? Ay ket kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo ini sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Nobyok lang mo day jay idinatay. Ket kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay ket sorry nga rod Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat dya anak ta. At dapay makidi tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Ket awan mo't dakas na, nanang. Agtinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pag trabahuan na. Ay kahit,
Adda kayo day anak kaw. Sa nabalay, tano malpasak ng agmekaniko. Agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak met lang agluto. Sumardang kayaw! Nakarariwawa kayaw! Kamaturog na tao! Ijay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa! Ay, Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab awam titan. Aya. ay, pumanawaksan dito balay, lakay. Ha? Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may stresak dito yun. Nagadoda na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaadan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno iti ubing dito balay saan tayo madakab kabagyan. Ay, kat gagangay na ah. Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Mala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay, kita dalakat itulong na, tulungan na ah. Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulis anak man. Kurang ti ulis ko. Nekit, no dinoble kon ti ulis mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak kunay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot nun ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balit ang damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Selya, bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilanga na nakaturog. Selya? Selya? Saan samot ti agang angos ti asawak? Selya, agring ka! Selya! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo di hospital ni Selya! Apay nga yakas to yung matan tinapagtangi ti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay laagurigor. Ngam na dinggay magaya man ni Silya. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit ngayon pa ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo niya nabalo ka, anak ka. Apay awanan planaw ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sasawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. Adapay mo tayo may sa abakan na, kendwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadunto man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga road. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos.
Sana gaputan na pintas, kat sige, asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa, ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw, asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang, ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din tayo ngay bagbagayo. Apay, kayat mumot ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahi tangay bagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumutla ang ananang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema ka. Nalangaraw da makamo kayo no kayat yung dagkasar. Sane. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag moten nga agdenden na dasani kan ti asawan ngumawan pa'y mot anak da. Apay ngay kat ubing pa'y mot ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor ipag. Kat agpadada ka nung anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tadamo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpet dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpet da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong iti nasingpet nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Huwag nga rod nagasat nga rod janak may takinayat ti may sa nga engineer, nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag? No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa. Agginustudan tulata. Manang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, kinasaya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo May salababoy Umdas mo siguro dahit Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, anya din nang nagkarumyaw. May sala baboy ti partyan yaw. Ay, kawa na tata. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun atalo tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ay, Natasyaw, bunyag ti pasken. Sana kasar. Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay, sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day ka no ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga lakay.
Kan narigat taga si kaso iti adu a bisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong? Adaw, dagiti babalasang maayaban. Heh, ipakita yung met akabailan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, aday ta ka Ay, atay nga ka, mamay! Baboy kumaday dya, pay baboy mau. Ha? Isu nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababaw, iti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain kakatasaw. Nagpungga akaw. Kamangala iti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman taon. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Isu abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, uray gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno, da mga muawer, iti apo ko me. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tapang, umadanin ti graduation ko. Wingarod anak ko, ay nakamaudyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya ti planong mo, inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka, tikait ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo, Ken planom itibiyag mo. Pag namayan da kamay, itid mo, dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait, ken panaglakay may. Saan na pa nangiboy-boy, Diyo na. Ang rumbang lang agsubad ka makada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas tati bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagakan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakil mo? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat mait. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayaw tayo dua ababoy. Ken dua kalding. Aghanda tayaw. Ay na, nawayamot ti kabigatan na pa naghanda. Ay na. May mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadom tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Dayjay ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sa kalding kaw. Ay saanan, gastos laday ta, adamot badok. Ay no di mo kaya't agbati kan, di kom umay. Anya? Unay mo day ta.
May sa ti ibabadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga, Rod. Inakto gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Wen ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyunda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wen anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bunga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wen nga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas giant ti kinatao na, Nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, ala, kat biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran. Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata. Ket bayat ti pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang nga ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yun ti bunga ti ado arigrigat may. Sudah ito. Nakagraduaran dagiti dua nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabiit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding-ding da, kakabsat. Ay, gunda ta, wait. Ay, sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti hosta ti panagraduaran ti anak kao. Ket, agyaman kami iti kadayaw, ngay may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan, dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay, mate. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymet nga umuna tinagpuunam Di ka gimimot tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga rodain, agswildon ton ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Juna ti mang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa atin. Apay, no sa nagapu kadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tainak agrevyo para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agrevyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang.
Ulit ka. Lalay nga ba nakaw? Tanong makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Nakundo maten. Ay, uwan na, sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, Manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnal ija pagababangat. Dapain mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, Manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, Manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Himawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanalpas ti pa nag-review na. Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din napakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amagtan. Nabayag nga minan ajak makitkita dito lugar tayaw. Napan nag-review ijay syudad. Balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo nga minan nga awan dito lugar tayaw. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga aglutuwain. Ha? Adamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wena, inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan... Ala, huwag nagpaisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw. Board passer ti anakaw. Lakay, tangiwa mo mamang. Anya ka mutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Andiyan na ita. Ibagam adagos ta, patgan may ngawan duwa ba? Sapay ko maawat yun ni Tito Anobio. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasar, Agtrabaho ka pa, Wan, tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom, Jinwang Mau. Tata, tadyang mo lamasikaso ngayon, way. Tabi siya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo ay. Pag blow out, jakab sa Mau. Anya? Kuna man o dagiti baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay Nayunak itinwang. Nagadungay may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak.
Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat mao. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kagka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wine, di kag babain. Ay na, Nana Maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wen nga raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da kakatasyo. Di pa nagraduaran ti inauding anak mi Ay na. Duan ti professional nga anak tao. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wine. Katoy paray bay katoy. Kitbayam, no kasta ti pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, bay amdita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Jonah ngay. Apay nga awam man dito'y malayan. Napan ija syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na kan nauray itay, iso napanain. Agawid mo lang ata. Wan into na da masapulan na trabaho na. Anak kaw, kumusta ti papan mo ija syudad? Ada na sa pula matrabaho man? Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil tao. Ang trabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak asaso, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga masikog kan. Kanapay nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dani makatawan ti anak mo, Jonah. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen ko mga rod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen ko ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay ka maten si Kati tao. Sinikugaman nito anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasar mo nga roda yung anak ko. Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas kan dito'y balay. Ha? I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Pag nakangay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka, tamapanta iti silid ko. Aglamang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasa yung Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina.
agluto akpay la iti masida, ay tinasayaat, ingka pay la maturaw, tariingang kantaw, no makaluto akon balasang kaw. Alan, ayabam ti asawam ijay salas, taingkay pay la maturog iti silidyaw. Apay apaturugan na kami ngay nanang. Tapno makainana kayaw. Day of the asawam ita. Iso apagina na umet Anyagay minda, mabalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Adada ijay salas. Makita da ka no rumwar kaji mo. Anya, pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangaron ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yu aya. Taing kay kabel, taiso ti pagnak arumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Aga asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at ismo sa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaangan no nakaturog da. Taison to ti irurar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastaw. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wan nga rod saan tamitin a minor di edad tapno paritan da? Yak amaw kadagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Rabien nga mapay nga ita kayo lang nga sumangpet tatang. Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kahit agayan ayat kami. Ngayon anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na. Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatak ni Minda. Kat ay ayatak nakmait. Naging inayat kami ngayon. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidam. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na ti kadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti birokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadkadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta jak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Anya dyan danon ti karuba kanya nanang? Nagpastrak kay kano itilakay diti balay? Ay kwa. Jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao Nagpupok kay kano iti holday diti balay. Amulatan na ni Tata Jimo day jay. Anyat araramidin nyo diti balay iti may saldaw. Kwa. Nagis-istorya kami laang ba't anak kaw. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinahan yung day boyfriend niya. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Chimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Nadamot pusok nga agayat Apay, gaputa ba katakaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiangan iti kayat kong aramidan. Adamot karbengak nga agayat ken paayat. Una, nga midaraarmak ti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ipagbagana katadyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinangagak kang kwa na. Pinapabainan na. Kung linalais na. Alahuston, di mo lagi punti na palapas anak ko. Kano yung bagbagana pa sa dutak kanaw. Tawang permanente at trabaho giday. Linalais na dagi atata Jimaw. Pakawano mo ni tatam Ajimo, anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siyak, sinupladaak idi ni aming anak na. Adumat laang timbagbagak idi a negatibo may papankan kwa na. Kawain,
Tadiyo kayat ni Ami di apara kanyak. Di na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpet ni Lina nga asawam, anak ko. Nawat kung tigasat ko idi ka ni Amay. Linipat kan. Tanili ng asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itatagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagi basit na kanyak iday. Iso asinaan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni Nanang. Nakakaasimag. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano jak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngamkas laubay nga ungtan. Bakitan na makiboy-boy, friend? Dilagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat niya ko na. Adamot puso na nga agayat. Kababay nga raud. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagit ita dumababaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo, tiraramidin na. Adumot ti pano ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makinin narin dita. Tila nanang tikas jay. Baybay am kadilat na. Ay. Inton ko nagrebel din ni Nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day? Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay, kwa. Ay, ni kumpare. Nan, katak man data silpon yun. Apa nga siniggawa mo nga ti silpong kaw. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidat yung nga silpon nyo. Ni, kunak to payakat nga ni nanamin daman ng katiteksyo? Ay, Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato yung nga silpon. Pengay. Anya usara nga anak kaw. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay ayakas ta ka anak kaw. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da. Dararamon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin day kay. Andan asawam. Anda mo din asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kuman tinapalabas anak ka. Ay, agmove on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agaraman na kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko dayjay. Ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Nangang kamain. Apay adi kay mapamangan. Yak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Yung problema yaw. Yak makontak ni Tatam Ajimaw. May saldawon asaan ang nag-text kanya. Tata Jimo manahin? Ay, yagyo man laday ta silpon ay Ay na, yag mo ta cellphone ko Tamangan no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nilaw, isublim ta cellphone ka. Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kung Jimo, urayan dakdita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimaw. Ay, wen binday. Sorry, di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siyak. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Wen nga raw. Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumpurmi di Anda makidi kwartak ngay dulduling kao. So tara matin tangag taray. Sigay, sikati makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko kwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatin ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga rod ngagtaray ta. Intun bigatain. Pumarbangon ta.
Tapno makasapol ta adagos iti pagnaidan ta. Adda dito ni nanang kaw, amay. Awan, no kasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga rod akin ni tatang ko. Siguro Hanggang... Nay. Napanandangay. Diya ka mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo. Surut-surutan na ni tatang ko. Nagpadadala ka ni tatang mo, Kalpasan ti panang umsi na kanya, iday. Arman na magayam ni nanang kaw. Diya inamkit di Inuy-uyaw na kaidi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano santan ato'y basita pagnaidan ta dito'y ilay, Minda. Mayat day tuyon, tadwa talaang ba't nga agnain. Di ka madanagan. Tanong bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapa, abdi mau. Wala. Kati karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Ag tinulong ta, Jimaw. Tanapigsa ta paimot ngagtrabaho. Ag tinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinaon tingiwa dagiti marites dito lugar tayaw. Bakit kinlakay nagtry kong kunada? Alam, pay amon ti ibaga ti tao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumat laang ti tao nga agsao-sao. Diyan nga rin kayat? Itikas na nga aramidom. Kasla nasakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot Si ka nga rin di ayat itabakan. Apay nga rin nasakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diyan lang amin malipatan, ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay, no anyaman dagiti saan mo nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mon, palabsam latan, maditi agimulmula iti sakit tinakang. Itad mo latan, ti pagragsakan ni nanang tabakutan. Iso apalubusa mo, no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadanin ti panag-abroad ta bakit? Uwan nga rod dyan, Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abroadan ta. Uwan nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Bareng ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay lako nga rod. Hello, tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya? Uwan nga ron. Ay na, pasensya kayon Saan kayo nga maasikaso? Agda kami matngaminan ito yung abroad kanila kay ko. Di nagpakadanagan dito. Tada ni nanam aminda mga sasikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagayo nga rod kanina namin da. Tadakkel ti panagyaman ko. Gapo iti panangas asikaso na kada kayo. Wen, dingdinggan na. Naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay. Tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Kawan inagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga rod, tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Anya, kumusta ni tatang? Ay, ada pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso kon ko bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni tatang ni Nana Minda. Isumit.
Agmay sa kamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kastoy gayam tirigat na naawan kabsat mo. Awan katulong ang mga mang asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimaw. Ay. Naarbisanak ngamin idi kalman. Nagimbagak tumutlaan. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangan sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman ak, Jimaw. Nanang, kumusta kay May? Ay, agyaman ak tayo may kaanak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngum agimbagak matlaang. Nagpakadahak iti trabaho. Kakuyugon kaya mapan iti doktor. Ay, naggapo kami iti Doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di kan aglangan iti trabaho. Ta sayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso kan ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Daw mau-awag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok, Hello, anak ko. Hello, tatang. Kumusta nga ni namin dia? Hay, agurigor pa ilang aron. Agagasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung mga ruda ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kauna. Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Lukosta? Maawat mo ni Nanang kao. Kas may kadwang asawa ni tatak Mau, amay. Nelo, katsapay ko maata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibaga dato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Ha? Agpariso? O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran niya. Si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nak, no di mo kayaat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso ka ni tatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod ka ninanang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar dan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasin ti kasarta. Wan nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw akatako na ikaw. Aging kat mauding haangas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragragsakak. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ko? Aywan, Minda. Nagkikinnaawatan tayo amin na yun. Aywan, adayang pauit ni amay apaghanimun ta. Anya, aghanimun ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasar ta nga ron. Daghanimun ta. Nana Banji, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iji palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day dya karo batayukat. Sapay kumaa ta nagbalbale umatan. Ta among mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasdi a kinabayag na iji syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. At daak man na namang idarirag ikayat ko ken ka, Chari. Nagsapa ka matanan nga sumarong Lloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam tulangan ti pumasyar niya.
Ur-urayan dak ngamin dagiti kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadtata pa'y papanak niya? Alangarod Agsubli ak numalan. Kahit sa pala ko mataadamat namnamakin ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan iti syudad Chari. Limukmag kamutan iti uray lang. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya matdata nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo man nga kaskaso dato'y bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat kunti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid ito'y. Mailiwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat ni Cindy di kalman ni Jay Palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apay nga kas Jay. Hanmat nga karkaro padagay Jay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawa mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabit lang sungbatak ti awag ko, Chari. Okay. Kasalo nga, Chari. At nakadimot lang namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaang. Kung nagngarod no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit ngarod iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katim asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, di amanak Chari. Kung naklano awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga mga perme daturik na kat adamaturik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin kan, Chari. Oh, kamaw dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay kumangarun atahanak to nga paldaangan niya. Saan to Apulos? Promise. Inaklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang. Di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan na nang. Am-am mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita kabang iba nga purok. Ay uwan na. Am-am mo, apay ka de. Naglalaki matgayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idagis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa baliti amadagi dya anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta kamanin ako nak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod ididamaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Hantomot nga men nga inlawlawag nga perperme ni Bani sa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin chismusam. Chismusa nga ibagbugayaw mat nga hamat Kaitanya nga rod ti awag iti kasta nga aramidem. Pakaisagmakam day ta no di mo isardeng ti kasta nga aramid mo. Ikatuman ti kasta nga ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ngay madito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakan ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya tibasol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi na minsan dito store ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isong agduma ti ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha?
Nunaranaan na kalaang dito, ay, jak amo na niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod, no pudno, mat sinasaw, may papangkang kuha na. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na, dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react, guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Jak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mat kadwa na asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Maalaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday bagam? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit-kita ka mo noon nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat baluday jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang matalalaki, pati babae. Aya, ngam aha? Amompay, no pudno nga iskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine, kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tilay bagbagam, agatap ka manin ako na. Sigikit din tani, adapi aramida, day. Hello, aguraya. Weh, naglukon? Inidupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosak, kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kas jeta ramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rod ano agpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi mat nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karubame. Ni nga Ma'am Josephine, boyfriend nan samat dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Ay, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga ka na yun ti paldana. Chari, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am-am mo day jay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya, ituloy tayong tumanan ta agmimeteng, numaminsan, ag-awid akpay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang day jay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbagami jay isturan ako. Di ka laagbain. Kasanon, numakadanon iti masak nan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat te agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka laagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tsare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat? Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kano da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di muntumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem, imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa ngay,
Ingkasangwan ida sangwam ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan, ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakit din. Agawaam ti agpulas tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy ije barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da, kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Hanmat Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarum kan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da no awan kinapudno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na-pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takundi darum dakit din. Kaluban dati madi nga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung-batan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katwan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga no mairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti isaw-sawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laang no saan. Kan oray man pod no bilang, awan latat ikarbengam amang sarsarita iti padam at tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula kakit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da kakanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mo't lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid kamanan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga dengganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod. Agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayiliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang dato'y lut-lutoak. Tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak mo't lati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan, naskan nga alaamon to'y anak yaw, iti di anak ko. Nga imbatim, hindi ka na kami in syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi, kung nayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas si punatay. Adun ti sakit ko.
Jak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko, kwain. Si kamot la ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat amangan no biglaan ti ipapatay kaw. Iswa sinapul ka. Si kanti makaamaw iti anak mau. Chari, anya ti kayat asawan na ito eh? Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Nabayagan nga sininaak di ama ti anak ko. Isungar nga nag-awidak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko ijay syudad niya. Jaklaim pagarup. Ang damat gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapay mat nga ng rabi Mangantayo pa'y Saan? Ijay ton balay ti panganak. Lloyd, pangaasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensyakan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak. Ngam saan mat gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon ngay no datamot ten tinaaddaan iti anak. Kabaalam gayam, basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensyakan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linnipatan. Aniya? Jaklaim pagarup aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gaputa marigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamhan matgayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klasem nga ina. Nanang. Isumot lagayam anagbaliw ti kurti ti pamagim anagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray ko mano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag paykit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbagbagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston. Mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala. Iso nga ita. Agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kankwana. Wen, nanang.